Ania La Ketdin. Siyak ti kayat na, saan kat asika? Siyak ti kayat na. Saan si ka? Agraraman ka. Sika ti agraraman, ampang ka a babae. Mas ampang ka a babae. Hay! Labusan kan tupay! Padasama, tapno makitam ti di mo pa'y nakit-kita. Kastagayam Hindi nakdabon, awanan ka itibain. Ibabak man lang ang tipaldam. Di naklabusan. Awan mo't gayam underwear mo. Ay, oras, buisit ka. At dagdulat na oras mo kanya. Jajay! Mangibabain kayo kini Nana Judian, nanang. Naggabo kayo kid din ije paraangan, kat linabusan nyo pa'y. Gunggunana. Ti ammo na nga ta, kat atrasak ti awanan bain a Judian. Anyat nagapaan yung amin na ya. Iso ka no ti kayat ni Piolo. Idento ta agdada ta asyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Anya, ni Tata Piolo nga Hawaiano tinagapaan nyo? Wan, rom na ikanakaw. Siyak ti kayat ni Piolo nga asawaan. Itugot nakto, ijay Hawaii. Anya lakit din ni nanang aya. Lalaki mo't gayam tinagapaan nyo kini Nana Judian. Bakbakitan kayon, ngam paginagawan nyo pa'y laang ni Tata Piolo a Hawaiano. Ay ayat nga ron ni Piolo, anak ko. Nagbayag a panawan nga inuray ko, ti mabalaw. Anya? Inuray yo a mabalo ni Tata Piolo? Ay wan, Romnek, kaipaspas ngay kapaylaang. Crush kon ni Piolo. Imbabain na kawanan bain a janais. Balsak tiyampang a babae. Husto day tananang, kanayon kayong agapakan ni Nana Janice. Si Rael, da kwartam dita anak ka. Ada ananang, pangaramatan nyo iti kwarta. Inak gumatang iti armalay kaw, tapal tugak tiyawanan bain a janais. Anya, ay sus, dakas day taapang panunutin nyo nanang. Paltugak jay ngiw-ngiw na, tapno agsardengan asumanaw. Imbaga nakitay, nga iso ti kayat ni Piolaw. Anya? Apay anairaman ni Tata Piolo iti apayo kanina na Janice, nanang. Kras ko ni Piolo nga Hawaiano, Cheryl anakaw. Anya? Kaano pa'y akrasyon ni Tata Piolo, nanang? Hindi pa'y kindergarten kami, anakaw. Anya? Kumusta kan, Janice? Oh my God. Okay akla ang Piolo. Oh, nagpintas ka, Janice? Karuprupam de artista ngagnaga ni ti Janice di Belen. Talaga, Piolo? Well, Janice, nagpintas ka talaga. Kayat ka. Kay kayat kamot. Karuprupa mo ti artista nga agnagan iti Piolo Pascual. Talaga, Janice? Uwan, Piolo. Ay na, nagdadakkel ti muscle mo. Hat na hat ka pailaang. Saan lang katadakkel ti muscle ko, Janice? Oh, kita ti abs ko. Wow! Pandesal! Maiste, pimandesal nga abs. Mabalin mo met niya prusan, Janice? Talaga? When, Janice? Aprusan no kayat mo? Sige man nga rod, Piolo. Apro sa kunti abs mo. Wow! Ay, masigugaksan.
Ania? Inaprusam lang tiabs ko, nasikugan kan? Sikugan nakman, Piolo. Ania? Piolaw. May ka. Dito'y balay. When, Judy Ann? Kaya't ka nga may na makita. Umaynak ka din asawaan, Piolaw. Ha? Saan pa mo ta, Judy Ann? Kaya't kulauna iti makisarsarita ken ka. Talaga? Kaya't amakasarita, Piolaw? When, Judy Ann? Nagpintas ka talaga. Karup-rupam di artistang agnagan iti Judy Ann Santos. Talaga, Piolaw? Ay naagyaman ak. Ay agbagay tangarod. Nataer ka. Kan napintasak mag. Ay, sigurado nagpipintas to dagiti agbalin nga anak ta. Ania? Oh, sikat talaga, Judy Ann. Mangrabraba ka? Ay nasa anak amang rabrabak. Mabalin ka nga ipaayan iti ado nga anak. Mabalin pa'y ayan, Judy Ann. Mabalin tay? Amakanak ka pa'y iti adu Ha? Kuha. Ay na. Sa anak gaya mon ang makaanak iti ado. Gaputan na magaanon. Ania? Naghat talaga ni Piolo. Naggapoy di balay mi, katimbaga na nagpintasak. Nagraraman. Kung kunanalaang dayday kun ka, rabak nalaang kun ka. Anya araba ka sasawom dita, Judy Ann. Imbaga na pa'y kanya kakarupropak di artista nga agnagan iti Janice de Belen. Joke nalaang kun ka dayta, Janice. Siya tinangibagaan na akarupropak ni Judy Ann Santos nga artista. Anya, talaga adi mo kaya ti agpaabakan niya. Oy, di na kaayayatan ni Piolo. Siyak ti ayayatan na. Siya tay ayatun na. Saan kat asika? Tagan ano nakakumangay? Kat nagtaer alalaki ni Piolaw. Saan kayong agbagay? Da kami tagbagay. Anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ha? Si Kaman, ti ko nam nga takot kabutang ka. Over my dead body. Isang bala ka lang. Hindi ka nasisikatan ng araw, Janice. Magsimba kang may bulak sa ilong, Judy Ann. Dudurugin kitang buhay. Ay, anay ko. Di naanog nakgaya, ma. Daytoy fight. Ay, anay ko manan. Anay ko. Nakabalasak matlangan kan ka, Janice. Anyat kat katawaam, nanang. Itay ka pa'y nga agkat katawa, Yahay! Nakabalisak matlangan iti panang labos kanyak ni Janice. Cheryl, anak kao. Ha? Anyat inaramid yung kanina na, Janice. Ini-street ko aja rupa na. Oray lang na bangking jay bibig na. Anya? Nagapa kayo manan kanina na, Janice, nanang? Wala na ko. Iso ngamin tinangirugi iti apa. Iso kanukid din ti kayat ni Piolo nga sawaan. Ha? Neman ng tata Piolo, tinagapaan nyo.
Isula ka na yun, ti pag-apaan nyo. Naghat nga may ni Piolo, anak ko. Nagpigsa ti karisma na. Isem na pailang, kasla masiksikogan kan. Anya? Anya apay lati araramidang Piolo. Asawaan na kon. Magagara na ka makiasawa kan ka. Oh, O, apay nga umiisam ka? Di na kadikayat nga asawa. Nabintasak mat. Nagbanglo akpay. aha. Oh, wow. Nagpintasan data shoulder bag mo? Sabong-sabungan, Janice? Nagpintas ko nam ti shoulder bag ko asabong-sabungan. Well, Janice, kaya't ko data shoulder bag mo sabong-sabungan? Anya, pangbabae da ito a shoulder bag. Basta, kursunada. Kaya't ko ngamin di sabong-sabungan na bag. Kasta ka di, Piolo. Well, Janice, ure data miniskirt mo. Kaya't ko ti color na. Color pink. Anya, kursunadam ti color pink, Piolo. Well, Janice, nagragsak tiriknak no makakita kiti color pink. Anya, Siya kung ti mga sawakin ka, Piolo. Adamot ornong ka. Talaga akayat kan apakiasawaan. Oh, jak pa'y nakasagana mga asawa, Julian. Sa may isa, jak kaya babae ti gastos iti pagkasaran. Ado ti kwarta, tamay saag nga hawaianaw. Imbagak latikas jaya, tapno maalukoy kan ang mga sawa kanyak, Piolo. Aha! Wow! Nagpintasan? Te, anya. Dahil sandal mo, Judy Ann. At sabong-sabong na. Ha? Ay uwin. Napintas. Kanangin na klase ti sandal day tay Piolo. Apay anak ko nam akursunadam ti sabong-sabungan a sandal. Awan, maayayo aglaeng nga magagit kita iti sabong-sabungan na banag. Anya? Allah! Kita agmanday ta cutics mo? Ay na! Bagbagay mo launay data cutics mo analabaga, Judy Ann. Ay, agyaman nak Piolo. Sana naka-cutics iti nalabaga. Anya? Asino jay kakuyog ni Tata Piolo anagawid, nanang? Jakmat mailasin no asino day jay alalaki. Adaya kakuyog ni Piolo ang nagawid, rumnek. Adda, nabiskat ti pamagi jay lalaki. Kan lang nga na ti baknang. Nalabit akaan na kan na dyan nakitam akakuyog na. Sapay la kumangarod, takaan na kan nangagpaiso jay kakuyog na anagawid. Ha? Anya ti kayat mo asawan, rumnek? Naka-holding hands damat na magmagnananang. Anya?
Unag no di ka nagparang kanyag, macho. Mabalin ka di matasan. Kat mailiw akong kan ka, Paula. Ay, no. Kaya to, di pa nang ibalikas mo, itinagan ko, Paula. Namiss na ka di matlang, Paula? Siyempre mo't amak chow. Madandanagan nagpagit din. Amkeng no saan kanyag parang kanyag. Sakbay agsubli agkajay Hawaii. Awanan tirong ba nga pagdanagan? Imaya kung dito'y balay mo. Nadlaw mo ka di mo tinadlaw ko, Cheryl? Nadlaw ko, Matromnik. Jakon baliksan. Basta, amukon. Ay naoray siya, Kromnik. Diyak laing pagarob akas di gayam ni Tata Piolo. Jay lakay kan hat lolo apagin innagawan dananang mo kan nanang ko. At damot gayam ilimlimod na. Wan nga rod, nakitak ida-itay anag na. Kit nagmaya ti panagkinikinni ni Tata Piolo. Ay. Aping agkatawa ka? Basta, makakatawa ka. Agkatawa ka mo't ano kayat mo? Ha? O sige, agkatawa ak matan Romnik. Kaya't ko apun kayo no agpaiso ti atap ko. Manipod simangpot jay sa nga ili ni Piolo alalakay. Manumatan arumwar. Agpaliiwak laeng dito'y aglawlaw ti balay na. Nakasiramo nga min dagiti tawad tapno makita kumaida no anya ter aramidem da. Hoy, Judy Ann! Anya ti aramidem ditoy? Shhh! Di mo pigsaan ti agsaw. Agpalpaliiwak, Janice. Di mo kunaan nga agpada ta iti gagara diti balay ni Piolo. Wen, Janice. Di mo pigsaan ti agsaw. Tama nga numabulilyaso ti plano. Kaslaawan mo tao di tao nagtibalay na. Adda, nakitak itay asimrek da iti lalaki akadwana. Anya? Anya nga tati aramiden da di taunag. Anya teraramiden nyo diti sangwanan ti Ritaw, Janice, Julian. Ha? Nakabraka? Piolo? Ha? Kukwa. Bakla ka, Piolo? Kwa. Awan. Bakla ngagpaiso. Ay, diya kaya ti bakla. Ay, kukwa mo, Janice. Ay, diyak kaya ti bakla. Kukwa mo, Judy Ann. Sumardeng kayo adwa. Awan ti kayat ko kada kayo. Gapo talalaki ti kayat ko. Anya? Mabitlaeng taayabag ti jowak. Macho! Umay kabit. Umayen, Paula. Paula, tinagan mo, Piolo? Uwan, Paula, tinagan ko? Macho, gagayim ko ida dito ayan may. Maragsa ka na kamakamamu ka na kayo, Nana. Ay, diyak laing pagarup bakla kagayam. Ay, crush ka pa'y mat nga rod. Bakla ka mat gayam. Ay, huray siyak, Piolo. Diyak kaya ti bakla akasken ka. Ay, nagalas tilangam anak kabra. Ania La Ketdin. Jay hat Lolo apag-apaan yaw. BK mo't gayam. Bakla alakay. Di kayat ko asaway. Mala, agkapya kayo Ketdin. Ket saan kayaw ngagapapa. Kabsat Judy Ann. Ken kabsat Janice. Dada kayo mutlaeng tiag sayaat.
Malah papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinaulwan. Hot Lolo! Dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isang sagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.